Fighting ke friend jong sengtini nai sini je thanayo sini group di je 22,500 je posisio vacancy ni je notice nongkomane aboni full notice sopaika aboni full notice tamo details babe reka abono norok pura video pai nai nainani ta pokti ngai friend jong jodi norok o group di ni job no norok interest dong ha norok o video no pai nai di pura full syllabus exam fees tamo bom hai subject no tui ne question phainai tai selection process ro bomotui tai bom tui kisung purna nangnai abti rok tini ang salainai friends ong obone sakang ang norok no kaisa sanam songo je sini army recruitment rally ni je registration cholika ang tini video recording khana nai mane je kisa sarwa dawn ngai khlaimalia abon bagai jara norok o je army ni registration ba apply khaimani video nai musung norok comment box o army hinai simi norok type khlaidi tai kaisa kop je Tirupati University ni je multitasking tai LDC ni jara job apply khaika online borok ni je offline tui je hard copy je xerox copy rok je pathong nangmani aboni bahike pathognai aboni video jodi norok naja musungke aboni bo norok comment khaimano gai je osini group dini job ni details pabe najani bagai norok pura video painai di engke naijamoni pore norok bahingjak sadi friends ong ang kaisa wansogo tabungni jorao sini bagai group di job phano manke sawo group di job phano sing sini family jodi choli thangrok ba security hisabe choli thangrok jara gorib ongsoba je job nangnai ama he borong thani ingke motamuti cholo sini group di uno motamuti borong hamjago group di tau chakiri aram nai engke friends ong tau details pabe nai je ang thanai je short notice norong na saka bufun simi apply choline henai online ti apply ma khainai norok mobile bai do apply khaimono apply khainani botam nangai nai norok kagos potro tam nangai abo ba ang sanai sini 28 tarik je tini 8 tarik je 28 tarik ko abo online start nai engke norok nang adino video nai norok waiting khaijong de sini February ni je 11 tarik jorate apply khaimai norok abo group di post sini vacancy ni kok busaka ang jaga o 25 ta vacancy tongo o jaga ni bisingo sini ST SC rong ni bagai reserve kai 31% tai 16% reserve khajak nai ar pore beton ni bang nong odino saka nge pay revise pay bo saka odino ang je bini starting prai 9000 ni saka manna kisa starting go regular ke 14,000 ni sakani simi ni starting nai ke friends ong omong ke group di mane no sing 4 class nga sing siniwo 4 class sakiri hano obno ke friends ong o jago je qualification najaka odino ang video snampur nong 8 pass ani saka jehetu obo 8 pass ni no kidu SC ST tai physical handicap rok bagai nga ke 5 pass mono riman nai nga norok o jago गोबां माने प्रश्न फाइमानो आं जदि 12 पास सिंका आं रिटामानो आं जदि BA पास सिंका आं रिटामानो जत्तनो रिमानो निनि कम हानिनो नों 5 पास नागानो नों रिमानो इनके 5 पास 8 पास बरक बाहाके खायनाय एप्लाइ खायनाय बा ताम डकुमेन्ट नांनाय आबरक आं सायखनारनाय माइदुम पास जरक ताम डकुमेन्ट नांनाय आबाबो आं सानाय फ्रेन्चं गांके सिनि बयस नि कक साका आं अजागो ST SC गांके 46 years old ti rimanai ang odino saka nong jara 10,330 candidate dong rongke boys ni bong ni kono limit gere inge o jago je application fees na jaka you are ngangke 200 taka ar pore SC ST tai PWD candidate dongke 150 taka khlainai marnai application fee jetu obo exam rok narani bagai nango khoros abon bagai bornawo online jetu system kangke friends ong ang document tamu nang tamu ke guideline dok sanane sekang norong no je syllabus ni kisah sanai ojago friends ong omong ke sini total mark exoni 100 mark ni exam nai total 4 घंटा खलाइसो लिनाय 2 घंटा खलाइनाय इनके
Personal interview action ibo 15 tongnai exam written exam ke matro 85 mark ni marnai o 85 mark ni wo tam salu tongnai inke English tongnai tai general study tongnai okay takisa subject ngangke general knowledge tai current affairs friends ong je chini puilani English general study wo ngangke English and general study wo ngangke tongnai descriptive type tai OMR MCQ descriptive type ngangke mane जों agi je puri khatao je seman hai apno descriptive type alfor OMR sheet ngangke je nang question manai a question ni answer sheet kaisa manai OMR nai ada kiting khajangai apno OMR sheet o jagwo sini general study tai English ni total 30 mark ni phainai ngangke o jago je romdi tam no tui exam nai inge sini Bengali ba haike kokbrok Bengali haike kokbrok jara Bengali nane bor Bengali ar jara kokbrok mane bor kokbrok nai o jago inge o jago tai tam phainai ngangke arithmetic mane onko phainai o jago onko tam tong addition subtraction multiplication division o jaga mane jog biyog puron bag obna tuini phainai je class 5 level ni omongkha class 5 je sung jog biyog bag puron khaimani a ongko no phainai ngangkai kokbrok subject ni phainai haike Bengali subject ni phainai orongkha English te general study next tongo knowledge of English knowledge na tuibo phainai o jaga bo descriptive tai OMR sheet jatbo MCQ base omubo phainai o jaga o 20 ta ngangkai 2 ঘন্টা নিংনাই অজাগো 50 মারে 2 ঘন্টা নিং অনেক সময় মানো ফ্রেন্ড তাকে সাহানা হাই মারনাই জেনারেল নলেজ তাই কারেন্ট অ্যাফেয়ার গাকে আমতই কোয়েশ্চন নাই অমবো ডেসক্রিপটিভ টাইপ তাই এমসিকিউ ম্যাটার অফ কমন এক্সপেরিয়েন্স মানে নি এক্সপেরিয়েন্স আমতই নাই কারেন্ট ইভেন্টস মানে যে তাবুক যে বর্তমানে চলিত মানে আমতই question khajangna te problems te special reference India and Tripura tai India ni bisingo je question khajangna special reference mane nang kibinno kotor project ro kotor program marok abaherong na to inai o jaga salamjang te kotor problem marok na to inai question salamjang nai okay tai tamu tongnai go general knowledge te current affair ro tai hai tong firo jaga duty of group D ni ba 4 class agir ni tam duty tongnai obna tei tin phainai government tai office tai tam phainai o jago subdivision level tai district level block level ni office ni bumung rok ba department ni bumung rok am harok phainai o jago tirfrani so personal interview angkani personal qualities nai mani personal qualities mane nang busuk samung gaham ge khaimanai bani discipline bomotoi ni character bomotoi autirong toine borok personal interview ke nanai total o jago action ni ingkangke friends ong jara sabo action ni bo busuk man khake chakri manai aw hairong marok sungui mano nai tongdi ang abono tui sanai ke friends ong obo online apply ma khainai abo to jotono saimanka ngake o jago borok sawo nini document kuno submit khaina nangala online apply khaipro nini photograph by signature simi submit ma khainai upload ma khainai inke registration nung kaisa kuno problem ngai kaisa khlakya nung a jago bo payment khaikiu ka ta kaisa bulungui ne nung ta kaisa khlaipi ka ngake je nung to kaisa je ঠিককি খাইমানি bonus use খাইনাই ইনকিন প্যাকেজ যে পুইলা খাইমানি আবনি কোনো পেমেন্ট অফ রিফান্ড মাঙ্গলা খাইনাই ও জায়গা সাজাক আমবাগৈ যে ফ্রুট খাইও আপুরনো নং ঠিক খাইদি ইনক অর প্যাকেজ সাপিকা নং যদি কোনো ডব্লিউকে ডক বা কোনো ফিলআপ খাইমানি চাই রক বা নং নক মা যদি সঠিক ঠিক তথ্যরিয়া ওই নং ফিলআপ রক খাইয়া চালাকে খাইয়া আবহাইরক মাজা খানকে নিনিয়াবো ক্যান্সেল নি থানাই হিসাব Nke puila merit list nai jodi exam pass khangenge no merit list nai je written no ngake written no borong no jara written no merit list nongkhonai borong no in personal interview ni bagui nungjang nai nge final je merit list ngangke
romdi final merit list gang ke je ni written exam tai personal interview je mark bongmani abono tuino final merit list nongkhonai ni sao different song sung tab document ni ba kok salai sung ni identification na bagai voter ID card, Aadhaar card, passport, driving license ba PAN card oboni bisingo kaisa tongkhang keno nang anggo ini ID card hisabai ketai nang obo exam ranan bagai nang admit card manai admit card nang ma konai hingkani ni je apply khaimani je acknowledgement oborong nang clear libabe kaham ke khalai nai jotno khalai ton ni sawo jago jodi kaham ke print khaya sidra am hairok ke ulo bezal langnai amti kok sawo ke tabu document ni kok salai ni sang friends keseng je kono job apply khaisa keseng sini ST certificate to nangnai sing tai PRTC nangnai abo ulo nang je sikpano ST tai PRTC ke angnong no je ID ni kok saka voter Aadhaar PAN card driving license passport je kaisa tong ke nong ni saka ngangke jenorong ni ora apply khaimana o acknowledgement nangnai tai admit card nangnai ni passing thang pore document verification khaina puro ke ingke je sini qualification details ni je certificate tam nangnai ni sang romde nang 5 pass ni nang apply khasinai 5 pass ngangke no nang apply khaimana jago ike nang jodi class 6 jora pori jak nganga ba 7 jora pori jak nganga nang tamma khainai nang je jaga class 5 pass ngi phaikia nang a jaga class 5 ni mark sheet tai certificate nang nadi ngaka jodi a jaga class 5 ni tai mark sheet tai certificate nadi ngaka jodi nang 8 pass ni nang renai ngaka nang 9 fail pa nang kha madung fail pa nang kha 10 fail pa nang test rogo ngaka nang 8 pass ni certificate nadi jaga nang 8 to pori phaikia tai 8 ni mark sheet nang agini ni tong hangke agini mark sheet nonggo nang mark sheet tai certificate ready hitondi ke jodi nang madhyamik pass ngangke doni thani madhyamik admit tongnai tai mark sheet tongnai ke nang oboni sai nang jodi gobang ngai tong hangke nang madhyamik admit to login nangnai madhyamik mark sheet 12 mark sheet ni graduate nang BA je kono khlajak degree aboni nang mark sheet tondi ngakai asungna ni document ngai friends ong group di job ngangke o jaga ang je syllabus nai ne mani bising ting ngangke motamuti syllabus klain honi mano pass ngan nimute se easy kintu 5 pass ni simi ayang jo to kabang ma qualification tongmani rima nong ngangke onek chini tabuk sakire ni manthoge jorawo jottono apply khainai ichha pano manthang omphon manthang hnai baksa asa tongo abun bagai boys bukabangma rojak o jago apply khainai bangnai jodi nang tabung ni simi kahamke preparation na oinai jodi nang exam ang chesikbono ommo simi pan narak sinai nang exam asugi hangke nang mayang ang chas tongo ingkai obuna ang sarna ya friends ong ingkai jang sajing nong samane je army tai Tripura University ni je apply khaimane hard copy tai army rally ni je registration ni jadi norok video na masung comment khai di kai asung no tei se jotono no hai hamkai